moni maoni upo na pese ele lava lo tatou li tai mai lo to soifua ma lo nei ola vai le nei fo ia fiafi le tatou pulo kalame pe lava fo ona whaanga solo ia fiafi o asolua o astofi le tatou wa o tu spa ia le whaatalo fatua le sofa man malo Yesu ke risolo tatou li mo tatou faola le nei fo i vai ngora fiafi fia lava se tafo le lalango e mafuta mai ai ia i nei au kilani New Zealand ia po New Zealand fo i nei i motu e lua whaata sei fo i la ma Amerika, Alaska ia so se tafa lavo e mafuta malau langi whaata alo whaata fo i nei Amerika Samoa to tele ioni so i la tau lo wha peona mafuta mai nei Amerika Samoa whaata sei fo i la martato mo tele sala fai ia ma tato fo i upolu i so tato tuno i Samoa whaata alo whaatu soafa manu malo i suke riso i au auna ale atua wharatua matau sira ngata fo i leo tina mata matua ia o lolo stato watuno ili nei fo i vayanga le afiafi tato ploklan whanga solo o te iloa leana tato tala noa i le aso tofi leana tato tala noa i vayanga i fitu ia po vayanga i fitu e au ona e awane i you know that me fo i fitu e le whape ita ia i oi auni ita ia oi me fitu ia no uta ua i laso lua o i laso tofi no winga e to alu to sia tato prokalame na vai aso le te nei te fa longo i fo ia ma e vai fo la se meta no to ile to ia oi lo fa o ina pel tato prokalame le o growing up spiritually ai e au ono o you know tu na to for tato to no o le ta ua i o le tato wo i mata upu nei ina ia tupulo tua ai le ngata ile ia e malama le leila fiong pa ia le tua ma e malama oi ma ona fu ite vai mel telo tato mata upolo fa ali tu lava maul tu spa ia ona lava tilo mai oi it's right there it's in a scripture o le si tu ia au fu ona tato wo e o ina tu spa ia le context o le tusi me fu na o te fa malusia fu tato o woni o to tonu I meo te whai atua I ono leo te tango o tu. I really challenge you guys e whai tau au tau tu spa ia. Le ngato le tusi lalo o au tau no, ta e toi fo I lai toi alu toi whai tau, le context o le tusi. Le no o tango si e toi le mau, e le ngata na, e soi fua malo lo ina I fo I oe. Awani te I se ina oe, ia maturanga fo I lele ia e loa e oe ia, ma matua I e mauti noa lava. O le fea fila nei, le a wha peona, to so or tato plokalami or growing up spiritually ti tato talo le tuan mato tama talo I la fio nei fiafi lau faunga se so swani mai lo nei tangata vai o I ma fa tonu mai la fio mai upu tama te talo mato mata fa le nganga ia tupulo mato fa tua e ala I le tau longo I lau fio pa ia fa manuina I pelo swafa tama fa fetai I lau fa nau lo fa peona mafuta mai mea silsili wa e fai o la to wola mal swing o la to wolanga fa fetai lau upu o le ola le mo I mato so swani mai o mai upu lo nei ngutu tama so swani mai lo nei vai ina ia mafai ona fa mautu e la o fio tama te talo I lo nganga pa ia o la ngaina la upu ia e fa mautu ma e fa mauti no ina la upu tama ia faia se suinga yo la to wolanga e ala I le mana o lo nganga pa ia le swafo o Yesu Keriso o le mavala au tuai nei amen ma amen hallelujah o le niva yaso to tele yo nisio I la to we na message mai o nisio la to tinonga amen ese lo fia I tinonga nisio I la to o na ia na message mai fo ile anga le o le atua ma le wha maoni o le atua ma wha tau nuula na upu e le ngata na tātou wha longo ai wa manui ai le loto au mata fo ina wa ai to tonu o le ainga le vai ason te nei no ta uai fo stasio uso ia malana whainga sfuruai pia la sana ta uai wa ai fu o le sfuruai level na onang po lava ni mea e te iloa lava le swinga I no o tupu stasi fo I to fine so tai mai sa plea for a car lena la umasio la to ainga maua lata vale nei vai aso e ala le upo le ngutu le ngata o tautala I le ola lungo le ainga o le bank account o le kapoki o mea fu le wakala ngoa I mea ia fo ina turo mea ai sea ono le ata le nana au mai tatou po le fa tusa le na fai tatou I le atua Io tatou tautala le ola fo o sefi ola umi pui lau lo fiva sia pui ia tatou pu ese le ngā tatou wa fiong pa ile tua fa mai tala tu pa ia wa fano tangata ono le ai o se malama
right? Ai ana whaape iei le malama tātou te le whanu. O le tele o teimi o le tātou wola, sa tu usau noa i le ti apolo ia ti tātou esea, o na tātou te le o iloa le fionga le atua. Ai o le teimi la fumatala salamo at the entrance of his word, light come. Ina ua o mai le malama lana upu. Ina ua o mai lana upu. Ona e malama i lola ia. E ese la le tā ua le upu le atua. E le ngata e whaamatala atua, ima whaamalama tu ia te oi. Ai o le mea pito i sili ona tā ua ia te ula wa aile, nei vai yaso i tau tinonga nisi na au mai. Amen. E le ngata ua tupuro lātou whaatuatua. Ai na mau e le mele nā ua wafo i wawa aia fō linga ina ua o whaataitai. Ina ua o whai. Ina ua o whai le upo le atua. E li whapenga ngofo mai. Okay. E le i tau na ona whaatuatua. Ai na whaatuatua ma whaatino. Amen. O toa tele i o niso tau tinonga. Ona la o le board tātou Bible study. O le a ure alu langa i tele na niso tau tinonga na au mai. E nisio i la toi whaamanuianga le atua a tono le a iaise aso. O le au tu whatasia o mai tau tinonga, au whaitau atunga, ese le matango o fio tau tinonga nei, ai ono le tātou taimi. Is that alright with you guys? Si i tūri le tātou taimi, o le tātou Bible study, a la whiawhin nei. Le lau tana noa ai, i le neia whiawhi, i le man's threefold nature, ia po o nā atura i e tolu o le tangata. Le ala o le au tala noa i le fiafi le nei. E a vea fo i mase i tu fo le so o ina mera tātou prokalame e le o whaapea ua feo so whai. No, o le sau ai alu atu e so o le lau whaitau o le lau saunga le tātou prokalame. O le so o mai, o le sau o le ora saunga o le tātou prokalame no winga. O le ukako wo fo i le pe o le alu o le waa. Ngalo ngofo i kokong. A le au ke kakau ka halo kako waa. Pau ar mea o le whai kongo le pasi ke mingi, o le enjoy o lau ride, o le teimi nei, o le kako ke o inisi o vahenga, laku kako pasi, kako afe le siku, hawa o ngā mea, koe laku koe paka i le siku, e tasi ar whainga malanga le tātou te o le whiawhi nei, le whiawhi nei, le o le au tala noi vahenga nei e tolu. O le a toru no uta ua mua au te whai atu ia te oi na o ni nai vahenga no uta ua mua a o le whiawhi nei ma le tele o a whiawhi o le ala ualu to tonu e au ili le leile mata upu lea o no se tasi lea o vahenga o lo o whaapea o na whinaua i nei o onga. Amen. O lo o whinaua o onga i le tūlanga pe yeise anganga i to tonu o le tangata. Ia po le a fo ia le maua o ongolo i le teimi nei. Ai ala na tā ua vaenga nei. O le vai ino le whiongpa ia le atua. Ina ia eiloa. Ma e mautinoa. O la i tutono le tuspa ia. Amen. La tatu ea. Amen. O vaenga lana. Mana i lukanga i kusi laro kako nautunga ua. E se le spoil o kou ari. Whai manga notes ku waku umai lunga ia ke o kou. Amen. Ia le atua. Kut ke mingi ngau halu lau lima lalu. Tusi lalu tato mahenga na ilunga na. So soani ya o ele ia lulu tato. O nga tuspa ia le fiafi nei wale la atu tato tuspa ia ilunga. Amen. Ai. O le fiafi le nei o le vahenga na le la utala noa i le nei a fiafi ma tato wo e wha mautu lo le tūlanga lea. O le ono wo toa tele fo inisi na fesili mai e inisi na fesili mai e tau e ala lena tau mawhai e tā la i Yesu inisi o tangata ai tā la i atu Yesu ia ai whai mai ata tonunga na e le eise anganga o le a o le wha masino la pe o te whai atu nisi awa onga no le la tato wo sa o le upo le atua matali lor tele o fesili. Is that alright with you guys? Ina ia e mautinoa lai tono tuspa ia tanga wha mau lalo i mau tuspa i le lau tanga ta o le taimi nei ai ono le lau whai tau atunga o ne whaisi te leo le tato mata upo ele titi tato taimi. Right? I tonu wale mua te salo ni e lima whai upe lua tonu wala whai mai le whiong pa ia le atua ia ato atoa ona wha pa ia ina o outou e le atua lava e ona le manuia ia tau sia lava o lo outou anganga atoa uma i le male loto atoa male tino. Tolu vaenga lai vai me le fiong pa ia le atua o lea, i le anganga atoa, i le maliloto, maletino. O vaenga lai ia le la ualu tala noa i le fiafi le nei. O le a o le tala noa lai le loto maletino. Sau se teimi o iai
o te iloa o te leo o i le vaenga nei le fiafi nei o le fiafi nei le la o focus lava le tātou mata upu i le anganga o le tangata le anganga le to tonu o le tangata le la faahali o matu le tele o nisi o fionga pa ia le atua ia matatou wolo e ili ono le anganga le na o le tangata moni le na le to tonu ia te oi. Amen. Tu tonu tusia e peru e fafa upo sfulma le lua fai mai. Awa o lo o ola le fionga le atua, o lo o matuanga lue foi, o lo o sili foi lona maai i pelu uma, e whaatau maai tu, o lo o vai foi, e o lava i vai e seina o le loto, ma le anganga. O laiva vai le upo le atua, le loto ma le anganga. Loto ma le anganga. La tu le upo le atua vai e ese le loto, ese le anganga. O la laiva vai le fion pa ia le atua. Fa mai fortala le tus pa ia. Fa mai outo walo lofa i le atua. Mo lo outo wanganga atoa. Ma le loto atoa. Si, o laiva vai le tus pa ia. Amen. Fa fela na fai mai le se anganga. Amen. Wa fo le ni fina unga. Le la walu e fa asino ton tus pa ia. Amen. O le fe fila nei. Ono lena uta ua mua le kom fai se fe tatu taimi mana tu ono uta ua mua ni si o onga ile taimi o luma nai fai so taimi alu ko su e me ka kom ka upunga lai dunga ka ko page lela utanga fa pu tunga o le nganga the spirit the dimension of man which deal with the spiritual realm or the part of man that knows God po le vaenga le o tangata na te loa le atua po le vaenga fo ina tangata e fe so o ta ile tu ile anganga. Amen. O le soul, the dimension of man which deals with the mental realm, man's intellect, mind, emotions and will. Tu si lalo vaenga na o nei lunga tato screen. Fa tasi fo i molo tino po le body, the dimension of man which deals with the physical realm. Po le tino le nei. The house in which we live, ia po le fali le tato wapitanga, fa le laulangi le tano tu spaya. Amen. O i to tonu ole tu sia. Wa uma ko no tinga lava ese merka ko vaenga nai lunga le la tu tato tu spaya lunga. Amen. O tu mana tua fo ile to tonu ole Yohane. Totono le Yohane le fa mai tala Yesu le Yohane fa fo i pelufu fa fo mai tala Yesu fo mai o le atua o ia o le nganga. God is a spirit. For those who worship him must worship in spirit and truth. Fo mai o le atua o ia o le nganga o ila to fo o e tapua i le atua. E tapua i le nganga ma le fa mahoni. I totono le o le kenese, tato wo tu le tusi o le whaavai, kenese, the beginning, I tono le tusi o le whaavai, na whai mai, le kenese mua whai upo lusu ma le whai mai, ona whetala iane lea o le atua, I nā tātou whaia le tangata I lo tātou whaatusa. Ia fōlinga ia tātou, ia pule fo I lātou I orisami, mamanu whelei, mamanu vai wha, mamanu malau I le uma, tātou saul whaperetania na I lalo I fo mai. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. Okay? Ilalo for Lesi translation, ilalo amplified version for my God said, let us Father, Son, and the Holy Spirit. O asna tanoi nao le tua tama, le tua le halo, le tua le nganga. For my, let us make mankind in our image. After our likeness. Na faila le atua, maltala tu ia o le atua, tala Yesu for my o le atua, o ia o le nganga, le utato ilo, o le atua, o ia o le nganga. Ele o ia o se tino. Ele ese tino fa pe o le atua. Pe yo oi ma o te tango atu ele ese tino fa pe na o le atua. La ta o tu spa if matala Yesu o le atua o ia o le nganga. God is a spirit. For those who worship him must worship in spirit. For mai te tango to ta puai mai le nganga. Lo no winga. O lai lo e Yesu
e iai le anganga I totonu le tangata. Pe a faina faia le tangata I le whaatusa o le atua o le anganga. Lona winga, e iai le anganga I totonu le tangata. Mela nana fai mai Yesu, ea, tapua I le anganga. Aisea, ono na I le anganga I totonu ia te oi. E le fai mai Yesu tapua I se anganga, pe a fai ilo I se anganga I totonu ia te oi. Fuma ye e tapua I le anganga mal wha maoni esea, ono o le atua, oi o le anganga. E le oi o se mafau fau. Amen. So, nā lau tātou ai tono le fiong pa ia le atua, I le amatanga. Fuma le atua, tātou whaia le tangata I le whaatusa. O le tele o tangata, wala tō o le whai upu fo le nifo mai na ave le atua le mana vaola. Kuso wosi I mea ngar whai upu le nā, whaawinga na whai upu nā, ai kia I akoa lava I si kusi o le kusi pa ia. E le mawhaina e au mai se whai upu e tasi whau ako I se awa onga. E te tauna e alu se so e mele kene se e tau tuar whaaringa pe ai se apo le ale mea lai tala no ono le tusi pa ia e le fete e nai foi upo le tusi pa ia e le wha au le tusi pa ia e wha au le tali tonunga na lato wha winga ina le tusi pa ia. Amen. E le wha au tusi pa ia e wha au tangata na whai tau le tusi pa ia. A o le tusi pa ia ia e kako ke kau le pui pui a fo le tusi pa ia. No, e pui pui o e le tusi pa ia. You know, some people, they try to defend the Bible. I'm not here to defend the Bible. The Bible will defend me. O te leo tau sau fo e pui pui le atua, e pui pui a o le atua. Because some people, they try to protect God. God will protect you, eh? So, let's move on. O le atua la, I tono le upu. O lana fai mena faya o e maa ule wha atu so le atua, sau do Yesu fa mai. Yo tau tapua I fo I le anganga, ma le wha maa oni esea. O la ye le anganga I totonu le tangata. O le o onga la Yesu, ma le tali tonunga Yesu le wha ola, na faya le tangata. O le mea tali tonu Yesu, e yai le anganga I totonu le tangata. Ai le tali tonu el teno tali tonunga. Amen. E tali tonunga la to te e tali tonu. E le ise anganga I totonu le tangata, a le kan ko mo Yesu. E sili la lo tali tonu ya Yesu na faya tangata, na I lolo tali tonu tangata fai mai le ise anganga I totonu tangata. Amen. Dato woile. Kene se e lua. Amen. Kene se lua lona mta upo sifuma lono. Amen. Fa mai ua fetala ia tu fo I ova le atua I le tangata o loo wha apea atu o la au uma o I le wha atu anga e te aiai. A o le la au I loa ai le leima le leanga aua te aiai awa o le aso e te aiai e te oti ai lava. Mahana iru whai upsuru fitu fo mai o le aso lava e te aiai e te oti ai lava. Wha peritania. Sulfitu na fo mai except the tree of knowledge of good and evil, if you eat its fruit, you are sure to die. Le mana ia lalo King James version of mai, but as a tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat for it, you shall surely die. For le aso la ve te ai e mau kingo e ke oki e le aso le na. On that day. Amen. Wa tato I loa umalava, ina wa ai atamu ma eva le la au, e le I feoti. I le tino. Alanga feola. Ele ioti la I le tino, ai ua oti le anganga. Le anganga lea, le tangata le na ola wha le anganga, o la ua oti lo na anganga. Tuso tato I loa umaele ioti alenga, la asa feola, ai fai tau le upo le tala le atua foi mai, o le aso la me te lua ai e te lua feoti ia. Alenga ai ele I feoti. Right? Na ai ele I feoti. O le alimena tupu. O la ua oti wha le anganga. O le anganga la le nā. Le la tātou tala noa I nei. Te leo le mata upu. Te manao ia e loa ato le mata upu lea. Ina ia aua nei. Ona lena tātou tā ua mua. Ia e pinga o ngā kako lava vele whaakumu. Whaakumu lima le whainga o tātou mata upu mua. O lea loa la tātou wolo I to tonu le a ano ato le mata upu. Lau whaitaua mai le vaenga lea ia. Tusi lea ni ko temo. Ona mua Ioane lea, Ioane lo mta upu tolu whai upu e mua na I le valu. Le lau tanga whai taua, to te manao ia te oe lea nganga le noti. Ina ua ai le la au,
le la au ilo le le ma le anga ino wa ai o la lava sa feola ile tino ai ua oti le anganga sa ulo Yesu I fa mai o le tasi tangata o le au fariseio o Nikodemo lona ingoa o le tasi leo fai pule o Iutaia ua aluane o ia ia Yesu I le po ua fai mai o ia ia te rabi ua matou ilo o le o ua maliu mai le atua awa e le mawhai e se tasi o na fai o ia fai longa e te whai ana le ia te ia le atua ua tali atu Yesu ua whape atu ia te ia e moni o te whai atu ia te oe a le toe whanau le tangata e le mawhai ona iloa e ia o le malo o le atua ua whai mai Nikodemo ia te ia e mawhai ea whapewhea ona whanau o le tangata ua toe ina e mawhai ea ona toe ofi na manawa o lona tina e whanau mai ai ua tali atu Yesu e moni o te whai atu ia te outou ia te oe a whai e le whanau se tasi I le vai ma le anganga e le mawhai ona sao o ia I le malo o le atua o le ua whanau mai I le tino le whanau mai tātou le tino o le tino lea o le ua whanau fo'i I la le anganga o le anganga lea o le born again na lea o le toe whanau la leo le anganga le na oti le amatanga o mai o le toe whanau la lea le ua toe tala no Yesu I le toe whanau ina o le anganga o le tangata oti o le oti wha le anganga ua alu ese le anganga o le atua mai le tangata mai le anganga o le tangata o na oti leo le anganga alu ese lo wanganga mai lo tino ua oti oe e whaare tino amen whamatala tuspa ia absent from the body presence with the Lord o le taimi lave alu ese lo wanganga ia wa flat oe lungo le wa ngai oe kongo le o le ona futu tato umalava Pea, alu ese le anganga. Ai ole alu ese o le anganga o le atua mai le anganga o le tangata, ua oti wha le anganga I loa la. Amen. O le ti Apollo, o te moni, o lai fe oti wha le anganga. A lai fe ola. O lai ola fo ile lo lai fe oa I o mo meo anganga. Ai ua oti wha le anganga. E le o iai le anganga o le atua. Sa wha pe na fo ila le tangata. Sa fe alua I le tangata ia malo solo malo kui I. A lai oti wha le anganga. Ai o le mea lana le tano Yesu I e ao ona toea e ao ona toe whanau fa mai la ia o le ua whanau mai I le tino o le tino lea o le ua whanau mai I le anganga o le anganga lea awa e te ofo awa na ofa iatu ia te oe e ao ina toe whanau mai oe e tatau lava so se tangata ola lava e fia alu le langi ma fia maafuta I le atua e tatau na e toe whanau fa wina e te tauna toi whanau le anganga na, whaafewhea na whanau le anganga na, tadi Yesu e mari mwhaola. Nan tau Yesu papatiso. E matatu spa ia, ta tonu ilo loto, ta tino lo ngutu, e o mai le ola ia te oe. Amen. So, o le ala ua tātou wa ai e iai la le anganga le ao o le toi whanau. Amen. O le atatou wo pe tali pele mata upu lea. Ono o lo o a veo te mana o ia e mautu e iai le anganga I tono tangata ona ata ita ia oi le tonunga le isi anganga I tono tangata. Oi e maoluma ai umai fole o langa le nei sa e le whaia le mea na mana o ile atua ia te oi whai. O lea, toi whaola lo anganga. Wa o le mea le nā lai tupu whai mai le isi anganga ma le ango e whaola le anganga. Amen. Au te manao ia te o le te mafuta mai. La tatou wole fiong pa ia le tua ma eva ai ina ia faise fainga ile anganga le na le afo tangata le no ti fa le anganga. Ia tatau ona fa nau fa le anganga tatou wole tusia Luka. Amen. Luka lona mata upu e se fulu ma le ono. Fai upu e se fulu ma le hiva ma lusu tolu. Suma le hiva hanga I lusu tolu. Mai, o le tasi tangata mau oa ua ofu I le ofu pa auli ma le ie vavae, ua tai le leia lava ia I aso uma. O le tasi tangata mativa foi e ingoa ia la salo e ele ingoa tangata lea. E ingoa ia la salo, ua taatia I lona faito toa, ua lilo I le papala, ua mana o tele ia e ai momo I mea, na pa ui foi le la o ai o le mau oa, a ua mai uli ua e toeto na papala. Fai upu e lua fo mai. Ua o fo ina oti o le tangata mativa. Le ua oti le tangata mativa. Amen. Fo mai ua o fo ina oti le tangata mativa. Ona avea lea o ia a ngeru le fatafato Abramo. O le fatafato Abramo o le no foanga. It's a name of a place. Fai ngoino le Abraham Bosom.
O ile no fuanga lea. Sa o ia ia nganga o le whenga tuai o nei le I whaia se wha o le tanga. Ai o le tala le, e leo se wha ta oto. It's not an parable. It's a true story o le mea mo ina tupu. Aisea, o lai wha o ngā e Yesu le ingoa la salo. Lana ta usa o le ingoa tangata ingoa la salo. What does that mean? Nono winga. O le tala mo ila vana tupu. O la fo ila na wha o ngā le ingoa Abrahamo. Amen. Man tangata maua o mea mo ila vana tupu e leo se wha ta oto. Fa mai la ia, ua oti fo ile mau oa ma ua tanu. O le ta ua mai tutonu I, o le na oti ai, le mativa, oti fo ile mau oa, o na avirola ia tanu. Nga kangu umao la tino, ile lalolangi le nei. Umanoti, ele le, ongo fuku ku umai ko odua lea, o le tangata mativa, ma le tangata mau oa. Amen. Oti la ile tino. Fa mai la ia fo upelua lua. Ua I se oli na whaatau ngā ina, ona, fa mai ua I se oli, na whaatau ngā ina, ona te paha e ai lea o ia, wana I loa mamau atu ia Abrahamo mala salo I loa na whata. Ma tua o tau, o lena fa mai na oti la salo ave a ngeru le whata o Abrahamo. Fa mai la ia, ua oti le tangata mau oa, ua I se oli na whaatau ngā ina, ona te paha e ai lea o ia, wana I loa mamau atu ia Abrahamo mala salo I loa na whata. O lewa umale o langa I le tino. Ala na tato whaitau o tō lana whioti. Aile I ngata I le tō ngā mau. O la lava na ola le anganga. Ala uoti le tino. Ala ualu ese le anganga. Le anganga la le na le fo me tangata le ese anganga tutono le tangata. Aya nganga ke whaika o kwa ngai ko kongor kangaka. Nganga umanga maliu le langi alu se oli. Ala sing alu fatifato Abraham. It's right there. Amen. O nai tatu te whaia tu ai, ele I umala le tō ngā mau. E ni se whapea, ia, o le a mapu o kako ki ngā ko ngā mau. No, ele e oti se anganga. O le mea le nā laina whai e le atua se oli. Mana tua o tō o le atua o le anganga. Ele e oti le atua, aisea, ona oia o le anganga. O le ti Apollo foi, ele e oti le ti Apollo. Aisea, ona o anganga. Ele ele oti se anganga. Tango lo le atua faile se oli. E ave anganga ia ave susonu wai. Ono le anganga. E wha vau e ola e wha vau le. Mole ia la fule anganga o tangata. Ele ngata la tunga mau. O le anganga la le na. E lua lava la o le tau nunga. Anga ka umainga. O le na alu le whatafato Abrahamo. Le parataiso. Ia ma le na alu lea. I se hori. Ele I umaila I. Ai fai tau tu fo tu spa ia. Fo mai nei. Ata tō fo mai. Ua se oli na whaatau ngā ina o na te pae ai lea o ia. Wana I loa mamau atu ia Abrahamo mala salo I lona whatawhata. Ua alanga atu fo I o ia ua whai atu lauta mai Abrahamo. Ia e alofa mai a te au. Ma ia e au ina mai la salo na te fufui I le tumutumu o lona tamtama I lima. I se vai e wha malulu ai lo nei lau whaiva. Awa ua o puapua ngā tia. I le mumu o le nei afi. Notice. Ai fai tau atu I le tala le mau oa. E fōlinga mai o laila ngona e le mau oa mea lai tupu. Laila ngona e ona 5 senses. Ia po o foi. Ai fa sa mo 5 senses. Fa alongo anga e lima o le tangata. Fa alongo anga e lima o le tangata. O laila ngona le manongi, la ngona le tinga, ma le mumu o le afi. E la ngona fo le malulu. O lona winga la. E pea le ke fa alongo le kingo le keimini ngai. Ai oti na le tino nei e afoi e ta ua mai o laila ngonga uma fo ia ele nganga no winga ele ngata la I le o langa le nei le o lo tatou o le fa au mai le o la vai nga ia o le tangata le na fa mtala le tala lea ele o se angelu po o se apostolo o le fa ola o Yesu na fa mtala ina le tala lea o ia la na te lo le mena tupu o ia le tu na na te lo he knows what he's talking about. Amen. O lala ile anganga I tutono le tangata. O ile whailo mai a tātou, ile ngata lea. Ai oti fo I o tātou. Awa ni ngalo ia te oi. O leo langa le nei. O lo woti whaale tino. E leo le muta anga le nā o tātou wola. E wha au lava. Mea nai ala I ona. Afoi. Ona e loa ma e malama. Ia. Ono le tele o nisi o tatonunga o lai whai mai e le aise anganga I totono le tangata. Ua le ango la tangata na e wha ola ina le anganga.
La na le la unga o Yesu ma o fai mo me o ngā ruenga le lei. Ai le ola yala le anganga. Ele o fa ola ina le anganga le tutonu. Ele o vala aulia le anganga o le atua sau tutonu le anganga o le tangata le. Ese le. Hey man, are you guys alright? E tahua le iai o le anganga. Le la focus al tatom ta e iai le anganga tonu tangata fa mautu na wa ilo futonu. Na tonu se e peru. Amen. E peru rona mta upu se fulu. Ole to tele yo nisi. Sa fa peona fesili mai fesili le a fa tai le tu fa tau el fesili mai ala o te mi o tatom ta upu I. Ona ya ona fa mala malama uma. Fa mai tala le a Yesu I le tu se e peru fo mai. Ole mea le o fetala mai ai o ia. I lona maliu mai I le lalo langi. O manu fasia a toa mataulanga. Ua e le fina ngalo I ai. A ua saunia e oele tino mo au. Amen. Fo mai a ua saunia e oele tino mo au. O Yesu. O le anganga. Ae na saunia lona tino e ola ai le lalo langi o tangata. E le atua. Fo mai le tala tu spa ia. A ua saunia e oele tino mo au. Ono o Yesu sai le anganga. A fai e fia faise ngā yo inga le anganga. So se anganga la va afia faise ngā yo inga se anganga I totono le laulangi le nei. E mana o mia se tino e ngalue ai. E mana o mia le anganga se tino lea. E ngalue ai. A oti fo le tangata. E le mawhai ona to e ngalue I le olanga le nei. Ona ua le ai se tino e ngalue ai. Ma whelo rua I ai. Ona mea nai lai ona tā ua. Le va aia le lei o tātou tino. Amen. Le va ai o tātou tino. E pei o le tangata fo I le ai alu le masina. Lo wha ngā ina mua whatata inga lea. You know, a whai te alu le masina. E mana o mie oile e afo, le space suit fo I le. Wafo e te alu watu nunga le masina. E le mawhainga e susua kua. Pe o leke alu le mall fo I le I nunga le masina. Ke la kua esa wadi wha apea. Ase ha. Ona o le environment, o le afo environment le nā, po o le lalo langi le nā. E le o ni lalo langi o se tino. Pe ele o se lalo langi ma fai ono ola I le tino lea. Ai o lea, e se fo le nā atmosphere. O le lalo langi la le nā, e fai la le ofu. O le ofu la le nā le te ofua. O le ofu le nā e ma fai ona wha o ngae o e te ola I rungo le masina, ma e whero rua I rungo le masina, po a lavang langi mea pe a whai e ke wea le masina, e ke laku e whero rua I le ofu le nā. O le tangata moni la lai to tono le ofu. A o fafo. Wa na o se apitanga o la e no foi le tangata le tutonu. Maua. E pei o lea. E pei o tō tingi lima e kango kongulo lima. O le kōkingi lima o lea. Wa na o se mea la e pito I fafo. O le fele lima moi. O la I tutonu le lima. Fa pe na fo I lalo utino mo lo wanganga. I le lalo langi le nei o tangata. E le mawhai ona yaise anganga. A fia faisa ngā luenga le anganga. E sau e su ele tino. Mea na la nifo mai tala e tuspa ia. Ua sau nia e o ele tino mo au. Noa, o Yesu sai le anganga, e le mawhaina sau Yesu e whaise ngā ruenga, e au noa ma le anganga. Wewa aise anganga pa ia e la unga se falsa. Eisa so e la kua ia la unga ma le anganga pa ia, pike la kua I foi o la e wha soa le anganga pa ia I tala le lei, po la e wha e lima o le anganga pa ia ises. Wewa ai e? Yeah. E tele iwa ai ai. O tele iwa ai fo istangata e la tu le anganga, o tele iwa aise anganga pa ia o whaisa na ngā ruenga. Asea, one le eise tino le anganga pa ia. Ai whatever ai le tangata ai e to tonu le nganga pa ia e la unga. Right? Whatever ai for tangata o la i to tonu le nganga pa ia ai whahe e ona lima malo o tangata. Whatever ai for tangata o la i to tonu le nganga pa ia a la unga le upo le atua. Right? Ona fo e mana o mie le nganga pa ia le tino e ngalue ai. Ona o le lalo langi le nei e le o se lalo langi o le nganga pa ia. A o le lalo langi o tangata. Mea nai alena whai no tu spai o le lalo langi o tangata. Whamatala tu spai o le langi le o ia I ova lea, waia tu ina atu lea, le lalo langi I le whanau o tangata. O tātou la tangata whiola I ngei, oe maa u kākou le ngei, kākou le lalo langi ne, o tātou lalo langi le nei. A o lea tua ia, oi o lea nganga, na whai ala o le whaatu so lea tua, ma lea nganga le toni atoe. Amen. Right? So, o te moni foi, demons o anganga ele ni ola to tino ale fe wa isolo la langi
Amen. E su e fo ila te moni le tino. E na te whaonga ina. Mea na eva ai nei, mea lai tutupu solo mai atu nuu lai whaforkau ai o isi whale mea lai nei lai o Sofia ke mongi. O lai whaonga ia mo meo, whaonga tino tangata o e whale anga mea. Yeah. Yo o fo le tangata i e whaamisa solo mai ka ngaka. Le o ke mongi mea lai whaonga ina tino tangata na. O le tele lau teimi, o lai o te moni, o lai su ele tino e o mai e ngalu e sea, e le mawhai e ke mongi o fo ona lato, whai se ngalu e nga, e au noa ma le tino tangata. O le tele lau tangata o tuu ava no i te moni, wa whaonga e te moni o lato tino, e whaatau nu o le misiona le ti Apollo. A o i latou foi o e o lo tuu ava no i le atua, wa whaonga e le atua le tino na tangata, ia ma na tangata, e ngalu e lona nganga e vea, you know, e vea fe au le atua. Amen. So, e mana o mia lai tātou le. Mana o mia tātou le, ia o tātou tino. Ia, o le mea le e alai o na tāua. Lou tango e vaai le leilou tino. Amen. Ia e tango e vaai le leilou tino. Tau mafa ma ai mea ai paleni. Aisea, ina ia mawhai ona. O le alo, ele mawhai na e whairwhina ngalo le atua. E mai lou tino. Amen. Ele mawhai ona e alu e a foi. E tā lai e suma le mao le me a veri fe au o le atua. Pe mana o le atua e whai. Wa le mawhai ona e whai a toa le fina ngalo o le atua. Pe a whai e le mawhai o e lo tino ona tau ave. Po le a foi lo fia whai o le fina ngalo o le atua. Ai te iwa e maliu e le o mai lo taimi. E le mawhai na e whai le fina ngalo o le atua. Me na e a lai ona, foi mai i o tātou whai, o tala tu spa ia foi mai o tātou tino, o le malu lea le atua, o le malu o le atua sea, ono lo tino, e no foi le anganga pa ia ngā lue ai. E le sau ala nganga pa ia whai lua inga ia le whai ngana ngā ruenga, no, e mana o mia le nganga pa ia le tino le tangata. Amen. Me na e o le teimi lava na e talia ina i e su, sau role anganga i tu tonu o lo wanganga foi mai oia, o ia leu no fo mau tonu ia te oi o le pine wha mau. O ia vala au atu ai pa ua wha mautino ai, o oe, o le atalii, o le atua ai sea, te mi umalame te talia i e su pe tātou te talia i e su a vea mani imwhaola, sau lo le anganga pa ia. O le anganga, o Yesu, o le mea alofa le atua le lalo langi malava. O ai lava o talia Yesu, o Yesu rana mai le atua le lalo langi no nalo pele. So se tangata lava talia. A o le anganga pa ia, na o le tangata lava o talia Yesu, e nofo i tutonu le anganga pa ia. E le sau le anganga pa ia nofo i se kangaka i karianga Yesu. No. O le anganga pa ia e mole e kalesia mo tangata o talia Yesu. Amen. Hallelujah, guys, all right? Tau vavel kako maka upupo ngai se kia kako. Amen. Ta to wola le tusi lea. E peon o fai atu. I le a o nga Yesu. O lai foi mai Yesu e iai le anganga i to tonu o tangata o le tele i o nisio mau. Amen. O lai manino al tusi pa iai le anganga i tonu o tangata. Amen. E tono tu se Filipi. Tato wola i kala paulo. Filipi. Ole mta foi upe lua tasi. Amen. Lua tasi ana ile lua fa. Kopia kule highlighting ia mangingo le fai kongo ka ko ila wa ai ma. Fa mai le fo tala paulo. A wa olo uola wa ya ke riso lea. A olo uoti olo umanuia lea. A fai o te ola i le tino o le fua lea o la unga aluenga. A o te le iloa po o le fea mea o te filifili. O te filifilia. Fa mai tala paulo. O lo na ola i le tino. O le fua lea o la unga aluenga. Fa mai na te le iloa po o fea mea filifili. Iai. O ala me filifili ei paulo. Fai upo e lua tonu fo mai. A wa o fa le tonu i manatu e lua me e fai le fa le kongu mga ko paulo le mafa foi paulo olea. O lo o ya te au le nau ia o walu. Ia fa atasi ya umake riso. What does that mean? O leta no paulo ia alu lo na nganga e fa atasi make riso. Fo mai la i o fo mai. O le mea lea e sili ona le lei. Fo mai paulo a alu na ia. Pe alu lo na nganga. E fa atasi make riso. Fo mai e sili. Fo mai la i o lesi manatu le lua i manatu i filifili i paulo. Fo mai. Peitai ia au. Fo mai peitai. Ia au tu mau i le tino. O le mea lea e sili o na o ngā ia te outou.
Wa mo martala Paulo le fa Filipi. Fa martala a Filipi a o walu anu e selo wanganga i lo tino. Wa o fa atasi atu ya Yesu. Ai a o nofo. E a nga mo o to. Tu so fa martala Paulo o le alu nga yele langi, le alu ya Yesu. E siri le mo ia. Ai a nofo la langi. Ye wa ko inga sko ingo Paulo, fa mai a o nofo. E a nga mo o to o se a ono lai fa ma fa na i Paulo. E lua la manatu la ya Paulo. Wa fia alu Paulo i le langi. Ma le fia ngofo e va aila fa ngau fa le anganga. O aila wa fa longo le ngana le tuspa ia. Le ngana Paulo le tala noa i Paulo. E le o fai mai Paulo. A oti no nofo le tono le tunga mau. Nofo ele o ye Yesu ko skunga mau. O fer mele fa mai Paulo alu ai. Fa mai a oti o na alu la ia le mele fa tasi ya keriso. O lona winga la ya. E alu ese mai le nganga na i tonu le tangata. O na alu la if mele tala Paulo. Absent from the body, present with the Lord. E te alu ese mai ona e fa tasi tu la ia le. Amen. O tu singa le. O le uta to no o le tali to nunga o Paulo. E tatou fai tau na ngana Paulo la ma to i manino la vale la foi. Il fai upo e duatas. A tatou fai tau. Not for Britannia for Pudwatas. I think it's really nice. To me, living means living for Christ, and dying is even better. May aola ola mo keriso. Ai ao te sili. I say ono la fantasia keriso. Ole nganga o Paulo le tonwa. Ato wola ile afo. Peno fa tu dela tatu tala no ala va ile nganga. Ia makua I kali alfe sili lea. Ngi awang ko alfe sili Jesus. Amen. Mo korinito. Mo korinito olona mata upue. Amen. Mo korinito olona mata upue. Iva foi upue fitu. Hallelujah. You guys all right? Famel tala Paulo. O te whaato ilaloina loo nei tino. Ma ufai ai mapolonga ina ne iu ina le whaamaoni au. O au sa tala I atu I si tangata. Whaaperitania, I discipline my body like an athlete, training in it to do what it should. Ai whai tau o tui nā, lalore la fo ile New King James Version, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. I discipline my body. Ole I, my body, is two different men. For my Paulo, o te whaatonu I lo utino. E whaoringa mai ese Paulo, ese lona tino. Wa anatasi, manue whaapea martala Paulo, o te whaatonu ia te au. Right? O te whaatonu ia te au. No, le Paulo, o te whaatonu I lo utino. No inga, ese le tino na whaatonu e Paulo. Amen. O le tangata la le nā. O le tangata tonu ana le tala noa ia le. O le anganga le o le tangata. Le tu tonu o le fiong pa ia le atua. E a ono tātou no, ko ia se kielu. E se kielu ono mtaha upu ono ile ia ile perfetanga. E se kielu. Amen. E se kielu ono mtaha upu tolu ono. Foi upu lua ono ma le lua fitu. Foi mai. O te watu fo ia te o toule loto fau, ma o tu te tonu ia te o toule anganga fau. Lea? Le anganga fau. O te ave e sea le loto maa a yo o tino, ma o avatu ia te o toule loto a ano. O te tuuina atu lou anganga I to tonu ia te outou, tau te savavali ai I au tū la fono, tau te ana foi I au whaamasinonga, ma outou whaia. Whai mena te tuule anganga fau I to tonu ia te oi, na te tuuina foi lona anganga I to tonu ia te I tātou. Ole mea nā reina whanau lo wanganga, ono wasaule anganga o le atua, toea, whaatasi mo lo wanganga.
Amen. Wa saule nganga o le atua, toi whaatasi to tonu o lo wanganga. So, o le perfecta o Ezekielu. Lea na, le tano i le toi whanau lea o le nganga o le tangata. O le fo e te vaai tu fo e fionga le atua, you know, i perfectanga lea. O lo o, i tu tonu tuspa ia, te mana e te o tano tusi ona e whaitau al tuspa ia i mata upu le ono stasi leo vaenga le, tena white na i tangata. O le whaonga ino le upu heart, ma le upu spirit. I whaperetania, heart and spirit. A whaonga ino le upu heart i tu tonu le tuspa ia, o lai tala noa i le spirit. I tu tonu la le wha moa. O lai i le teimi e whaonga ina i e whaaliwina le Samoa o le upu loto, le heart. But which mean e tatau on a spirit. Jele o whai atu se ki o whaapea se yo if you poko sui kuspaia. No, o lena o lo tala noa atu pe atu. Go look up for yourself. Look up for yourself. Ona o le ngangana Samoa na whaaliliu wai. O lai whaaliliu mai le heart o le loto. O lai whaaliliu mai le mawhau o le loto. E pe o inala le kau mafuai, o nor wha Samoa ina. O te le o whai atu se wa o ke le o koe kusia le tusi pa ia, o lau o mantu sia le fiong pa ia le atua. Ai o leo te watua le winga lai tutonu. O le teimi o lai tala nofu mele tala tusi pa ia. The heart of a man, or the spirit of a man, is the candor of the Lord. For mai o lo wanganga, for mai o le la mepa lea le atua. Whata oto, o lo wanganga la. O lai tutonu, o lai yei le tangata nai tutonu oe. Na tuu yei le atua lo na nganga. Amen. Le na tātou kala ngoa mai lunga le amakanga le tātou te vai tua le ala vai tau whaola le anganga o tu tonu na le mua pete o tātou e vai o le u tātou iloa e tali tonu o le o ngā Paulo o le o ngā Yesu e iei le anganga i tonu tangata o le o ngā Paulo e iei le anganga i tonu tangata ai ala le o ngā petelu le ale mea tali tonu i petelu. Amen. Tātou mua petelu o lona mata upu e tolu foi upu ea Whatatou whai tau mara whai upu mua. Se I tau whai upu e wha. Whai mai. Ia wha apea o tau whawhine ia usi tai ia o tau lavatane. A whai fhoi e le wha alongo nisi I le upu. Ia maua I la tau I le ami o le leia hawa. Ai le aise upu. Pe a la tau wa aiane ia o tau wa amio le ngao ia male matau. Awane I whaia I le tino a la tau te unga o le fili lea o le laulu. Male teu I auro male o ofu. A o le tangata lilo o le loto. Amen. Ia te ua lea I le mea e le pala. O le tango paulo whawai I lea le tino. Ma le tangata rei totonu. O le whaperetania. O no le whasa momo le loto. Wha mai. Le tala paulo. You should clothe yourself instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of gentle and quiet spirit. New King James Version pito ilalo, rather let it be the hidden person of the heart. O tangata lilo lai totonu e whaingoa lai Paulo o iei fo e Peteru o lai le tangata lilo I totonu. Amen. E le na tangata le ata I fafo ia polma o lai le tangata lai totonu. Amen. Le nganga o le tangata le wa toe whanau. Amen. O le tino la ia e oti le tino le mapala le tino le ona toi fatu mai le tino e le pala pea a o le nganga le wala ve ina mena le na family tu spa ia o le oti o le fili le fatu ina loina toi o la fatu ila lo Yesu ai le fatu ila lo lai oi o le mena la iona e ola fa maoni le tua ma e ina e toea ina e toe tu mai pe o Yesu ile tino e le pala. Amen. O le tino la na le tātou te o le wha moe ngā ola malava ngā o kākou. Inga ia koe kū mali kingo ngā. Amen. Ia vai o la fwe kari kongu ia peke rua ia nganga I kongo kanaka. Ato o le lua pe la lua korenito. Ia mta upu e 5. Ele le ia le whahali e tō maurtus pa ia. Se kia kako ngai anu wakwa mo tu spa ia nga la veki kilo foi ia not just Genesis but le tatou fa solo me tatou fa tau apeno fa atu so se mata upu lava e ao ono tatou apala ia le law of interpretation o le law of interpretation ile interpretino kuspa ia ele feke e ngai le kusia korenito ma kusia pekelu ma kusia matayo no ele fete nai
e mafua ona fetenai ona ua le malama tātou tangata a o tuspa ia o lai from Genesis to Revelation it's a one whole truth. O la wa atoa la fiong pa ia le atua ai ala ona le mal ona fetenai e le ngate fa au tangata na faita wa tuspa ia lona lua e foi e musu e sa le mea le fa longo ilesi ki nganga vai ko kon kuspo e foi le langa le mea le wo ko ko moi ala va ai ku ai amen fai no ko ni to le malo na fai mo no mai a wa matou ilo a fai le petia lo matou fale a pitanga fa le lalo langi we ya te matou le fale mai le atua to fa longo fo mai a wa matou ilo a fai le petia lo matou fale a pitanga fa le lalo langi pe fale anga ina pe ya pe ua fale anga ina po woti fo le tino fale lalo langi fo mai we ya te matou le fale mai le atua o le fale ele I faia e lima e faava vau I le langi. Fa mai le tala Paulo. A le tino lea wa tino lea pitanga lea la langi pe o le ofu fo I le space suit le fa tu I nunga le masina. O le ofu la lea le nganga I la langi o lo tino. Fa mai le tala Paulo a fa le anga ina la le tino lea. Fa le la langi po le a pitanga fa la langi. Fa fetai le tu o la we le fale. Fa le langi e la tu lo nganga no fo tu ton le nganga pa ia. Amen. O le wa iai lo tino fale langi. Mai la ia. A wa fo I wa matou feo wa I le nei fale. O lo o nau tele I le fia faa ofu wina I lo matou fale mai le langi. A fai fo I o faa ofu wina I matou. Ele maua I matou ele lava. A wa o I matou o I le fale a pitanga. Ua feo I matou o lo o mafatia. Ele ono ua matou loto ina ia to ese ina ofu. A ia fa ofu ina ia tofu to fatu mo ana ina. To fatu mo ana ina. Le I uvale I le ola. O ia foi o saunia I matou mo le nei lava mea o le atua ia. O ia foi o foa I mai le fa maoni o le anganga ia te I matou. O le nei, ua matou loto te tele e le au noa ona ua I loa a o matou o no nofo I le tino ua nofo ese I matou maleali fo mai ano nofo la tou I le tino o la no nofo ese maleali fo mai le fai upo fitu a wa o le fa tua ua matou sava vali ai le o le tino mai o mea ua matou loto te tele ma ua sili lo matou manao ia o ese I matou I le tino a ia no nofo I matou maleali. Fo mai o lai mana nao, I o mai le teimi, e o ese I matino nei e pala, ai fa atasi atu I le li, fo mai a o tira tangata kerisi ano. Tangata watalia Yesu, fo mai le tusi pa ia, o lai kein, o lai e sili. E feta ngisi le lalo langi, ai o oe ngai sili. E sea, e ke le koe fia fo I ma lalo langi le nei. O le lalo langi le nei. A fai te talia Yesu e ve mali ima faola. This is the hell that you ever been. O lau langi nei. Tu so se oli le atu. O lau langi nei pe a fai e te talia Yesu. O no le lai alu le me sili atu. Ai a fai e te le talia ina Yesu. E paua leo le langi atu oi. O no le sino foanga. E makua I ele koe fia. E makua I sili lo koe fia fo I me lau langi nei. Aleng kako wa il tala le mau fo masi ikuri kwa se sisia ile lalo langi ka o kio ona paua leo le langi le ngata o mea le umalo no langa nga lalo langi ya. So this is the only heaven mo tangata la to tele talia ina Yesu, but this is the only hell mo tangata ia wa talia ina Yesu ba to te olo ile langi pe ta to te feoti tangata talia Yesu o atu le langi e sili aku le ima se ko fia sau ngelo langi ki ngal mele to puai a o le fia ma le li amen me na le na nau le apostolo e alu ese ba vai le me ngau ngau Paulo a la ima to imani no tala Paulo for my absent from the body, presence with the Lord. Fo mai a e alu ese mai lo tino wa fa atasi atu I le li. Amen. E tele nofo e tonu tunga mau. Ono la e o tele onisi la e. Amen. O tono le lua koe ni to
Saurola i o le lua ko ni tolo na mata upo sfuru fitu. Ai lima fa sfuru fitu toi ai nunga tfa mai. O le nei a fai o ia ke riso se tasi. O le tangata fauia. Ua mavae mea tuai fauta. Ua faafauina mea uma. Amen. Famaritala tus pa ia o se o ia ke riso o le tangata fauia. Ua mavae mea tuai fauta. Ua faafauina mea uma. O mea uma lau faafau. Le tangata fau la le na. Le ala ina whaia tātou Bible study ma whawhanga. O le tangata fau fau la le na. Le manuia lona loto I poa so. Lua ma poa so. Poa stofi ma le upua le atua. O le tangata fau fau la le na. Le wā matana ta ia oi. Wa ele to e tau tala I mete va ai. A wa e tau tala I lo whaatua tua ma le tangata nai totonu. Amen. Le tangata lilo le tala no I petelu. Ia po le tangata le totonu le mafo le nganga. Le fa mele tala Yesu yo to tapua I ma yo to wanganga. Ma le fa maoni o sea o le no mafuanga ono o le atua o yo le nganga. Na faia la o ma o le fa tu so le atua. He made us in his image according to his likeness. He's a spiritual being. Amen. Hallelujah. So tato woi tua ile. Ile tusia te utonomi. Te mana oi. E vali atu sinta ma yata le ina ia toi fa mautu. Auni tato e fo I me tuan mata upu le. Amen. Is that all right with you guys? Te utonomi lona mata upu tolu fa. Te mana oi te oi le la kanga fai kaua kwa kilo fa oi ngai ko konga fa mai. Fa upu 5 ono malefitu. 5 ono malefitu. Fa mai. Ua oti fo I Mose. Le au na Yehova I lea mea I le nuu Moapi. Fa mai oti Mose. E pei ona fetalai mai ai o Yehova. Ua ia tanu fo I ate ia I le vanu I le nuu Moapi. E faafea ngai ma P5.MAN'S Peora. Ai le iloa I se tangata lona tuunga mau. Ua o mai lava I le aso nei. O lena ta ua re tuspa ia. Una oti Mose. Aina tanu ele atua I lea. Fai ele atua lona tunga mau. Lena le sa tango le atua tangu nai Moapi. O le ta ua le mai I ana ueva ai foi. Lana oti le tino tanu ele atua. Fai mai la ia oti foi Mose ina ua se lau ma le lua se fulu ona tausanga. Ele I pua oa ona mata. Ele I mavae foi lona malosi. O le oti lena le taua I. O la sa oti Mose I le tino. Lana oti lona tino. E iai lani si fai mai, ele aisea nganga I tono tangata. Si kako wola e tali. Le fesili lea. Tato wola le tusia mata yo. Moi la tau ia fai mai ele aisea nganga I tono tangata. Se utou tali mai ala le fesili lea. Mata yo se furuma le fitu. Fai upo e tolu. Fai mai, faaute foi. Ua faali mai Mose ma Elia. Ya I latou. Ua latou fe tau tala hai mai ia. Fa mai olana lua e Mose lunga le maunga fo le maunga le na lo Yesu na li o le olona tino. Fa mai wa lua e Elia to lua e Mose. Amen. Ale na fa mai tu spa il tu sila tato fa tau le na e sila mai olana tanu ile bau. Na tanu ele to I Moapi no woman liu. Na oti. Tanu la ia ai o lunga le maunga e fa mai tala tu spa ia wa. Fa mai na lua e Mose. La wa lua e Mose. Ia ila ni se faapea mai o le langa lau koe ku mai Mose lona tino e ola pea o lona winga pe no fai atu au tatou o fa winga tu spa ia tatou te o fa winga a to atu spa ia le na o se tasi se foi upo tu spa ia. Amen. Tatou o la tu si le a kolose pe a fai ona te fai mai o Mose le uto e tu mai o le tino le pala o Mose le uto e tu mai kolose lona ta upo mua o lona fai upo se fulma le vadu o I lola a fai o le talito nunga le na. E se sela foi upu le foi mai. O le ulu foi o ia o le tino le ekalesia lea. O le amatanga foi o ia. O le ulu matua o e uoti. Ina ia fai o ia ma faasilisili I mea umalava. Foi mai le tala tuspa ia o Yesu o le ulu matua o e na toe tutu mai na ye uoti. O Yesu le tangata na mua lava toe tu mai na ye uoti. I le tino e le palapea. O lona winga. Ele o le tino o Mose na lua e lunga le maunga. Ole a. Ole a nganga. Ale na tanu le tino. Ai la elo na nganga I lunga le maunga.
Amen. Lona winga. E iai le anganga i tutono le tangata. Ai a tātou whai mai o le tino mose. Wa se sēra le whai upula le tusi pai o Yesu o ia na toi tū mai na ye. O ia le unuai na toi tū mai na ye wati. No, o lala e sao tusi pai ia. Ai se sē tali tonunga. Ma le whauinga ina tusi pai ia. Amen. Peno whai atu a tātou o e vai le context o le tusi. Tātou te whani le uina uma mai ale kenese. E tau i tutua i le afo i le whaalinga. Awane i whete e nai whai upo le tusi pai ia. E ngā lulue uma, e tasi ia the whole truth. I tonu le whiong pa ia lea tua. So, i la o ngā Paulo Petelu, i no Yesu, ma lea o ngā tuspa ia. E iai lea nganga i tonu le tangata. E iai lea nganga i tonu le tangata. O lea fo iai nisi. Peno whet, o na le pone, na o lea nganga le lau tanoi, o lo iai fo nisi o tatonunga. O lo fi nau lava i lea foi. Ile tulanga le peno fatu ai manga o le liurkus pa ia se me fa sa o le meta tonua e fai ai fai mai fo ele anga le tua e me fai na esu er fai upa tus pa ia te fai mai ele anga le tua. Amen. Me na ta o elu tatu o fai kau a ko la tusi au fo ni la tusi ko pe ko oi no alula o fai tau. Go read yourself and I encourage you on o tele onisi fo ia o tele tangata e fi nau le tus pa ia ono me no atu tangata o ti ati la tou. Ai la ko kele yo la ko e fai tau. Ku sa lava pe fai PhD a tangata na. Hey, read your Bible. Amen. O na fu ia te oile ngang ole atu ai o atu ai. Matang ole atu e fa asino tu ia te oi mene tono tu spa ia. Awane i taita ia oi. Awane e masaya na o fai la au tala vou. E sili atu lo oso i lalo malawala papa ono o fili au yo te oso i lalo. Na i lolo oso i lalo o fa valea o le tangata te oso i lalo. Amen. Awane e oso i lalo malawala papa. Ona olea. Ona wo fai atu se tangata. E o foi me te fai atu ia te o tau. Au e te tani tonu e no wo fai atu. Anua e fai tau lau tu spaia. Amen. Paule mea lau te nau atu ai. Ina ia eiloa. E iai lea nganga i to tonu ia te oe. E lea nganga na lema na ole atu e faa ola ina. E leo ma na ole ti apolo e te faa ola ina lo wanganga na. Asea, ono lea nganga na e sao le langi. Faatali ele te me to tu me le tino ele pala. Amen. Ele o mana wala ti apolo te lo a saule ti apolo. Peno fai atu ai tango fa o na le tai fau. E te le alu ave se me ona tu le tai fau. Aya, e te alu au mai le me ona tu il me ai fia le tai fau e ai. Fa pena foi a saule ti apolo fa se sele ke rusiano. E sau fa ngale upo le tu ai fa se ai. E sau foi la unga tu por la, o me foi nana sau foi ave, sui le upu ya eva. Amen. Na sau foi quote tu spaia. Me na tu fai atu ai. Fai taua tato tu spaia. Au fo be no fatu. Ai e matu e le popole a pe to fai tau tu spaia ma so e me tano tu ya te to. Because ato wo fai tau. O le context nga tu si nei from to second essay to Revelation. Alula so mta upule pe yesi anga tono tangata. Amen. E tono tu se Ioane. Ioane lono mata upue, I think 20. If I'm right. Mo tō mana tua fo ile mana vale na ave le atua ia. Ile amatanga le fo mai na mana vale ia ile atua le mana vaola. Ile fainga o le tangata. Meina umarona fai ele atua le tangata. Na ia mana vale ile mana vaola. E foi mai nisi o le ea. Foi mai o le ea le mana vana. Amen. Ai o tato ilo na sau Yesu. Na sau Yesu e to e mana vale na. Ina uoti fa le nganga le tangata. Na lu ese le mana vaola le atua. Po le mana vaolo na nganga. Le nganga le tutono le tangata. Amen. Le nganga na le na lu ese. Sau lo Yesu ino wo umana maliu Yesu to e tu alu le langi. Fo i mai le alu atu Yesu la iona au so o tono le potu. La tu lo Yesu fai le tala le vali me mua na fai Yesu. Sau Yesu sa vali tu tono le potu fai upelos fu lo fo mai. Ua ia fetara iatu lea mea. Ona manava atu lea o ia. Ma fape atu ia te ila tou. Ia o touta lia le nganga pa ia. Na toe manava Yesu le manava ola i.
Le manava le na ave le amatanga le na ruese. Le na sau Yesu to alo to au mai. Sau do Yesu manava ifo mai. Yo to talia le nganga pa ia. Le nganga le na ruese le amatanga ina oti fa le nganga tangata. Na to manava Yesu tonu ina uma na fai le fa ora tanga. Amen. Le ala uola I lolo wanganga. Le to fa naula na lo wanganga. Le la lo wanganga le nau le sua susu le suia. Le tupu mali tangata na ito tonu. Le wa amata na va aili tangata na ito tonu I fa manuyanga ma mea la wola le nganga la ito tonu. Amen. Hallelujah. O e tau moa maila le ata na tau vali atu. E iai le nganga ito tonu o le tangata. E iai le nganga le na tango le atua tu ito tonu le tangata wana faia le tangata I le faatusa. O le nganga le na le la tatu te tala noa ia so umai fafanga. Le tangata fau na ito tonu. Le tangata la na wae oti le tino. A la wala vea ia le nganga. E la vea ia la le tino. Ina ua umona la vea ia le nganga. Na saula Yesu e la vea I le nganga moa moa. Fo melo tala tu spa ia o le oti. O le fili le I fa umatia. To te lo. To te leo nisi. Wa inisi na fisini me tea for mai. O te lei loa mea umar tu spa ia. Hey guys. I just want to answer some of the question. From my own understanding, ilo wa ia malama. Ina ua fai mai tangata. E nisi na foi ona fai mai. Pe ai se hale mea wala ina fa asa ile atua ia a tamu ma evo no ile la aue. La aule ola. Ma tole na ifo la aule ola. Ai ino wanga sala le tangata. Tango lo le atua ta ofi le tangata mai le alu e ai la aule ola. It is a good question. O te leo fai ato se tali lea lea tua po se tali penga kali penga famele nganga pa iol mafu anga lea. But you know for me ona ilo uye tama malama anga ile mta apuna. This is my own answer, my own opinion. Okay? Ole opinion ele o se ile fai mai lea tua ole opinion. Ole o mo meo te mon. Ma foi satani. O lai ola a woti fa le nganga. Ina ua pa ule tangata, na oti whale anganga, ala ia ilo na tino. Ia aula ia, e pei o se au wala le na whai e le atua, au ane I toe aile tangata ile la au e ia oti pe ile tino. Ina ia tau nuu le upu ia oti le tino, ona ao na toe aile tangata ile la au le ola, o la ua ola e wha vavau le tangata, e au noa ma se wha mangalonga. E pei o le mea la e tupu le te moni, ma le ti Apollo. O lai ola e wha vavau ele fe oti. Ele oti fo ilele pe vanish fo ilele. Au wale ai se lato wha mangalonga. E musu la ilo utantonunga. E peina musu le atua. Ele utonu tu spa ialo opine. E peina musu le atua. E awana I ola pele tangata. E au noa ma se wha mangalonga. Mea la le nana I ona tu upe se I oti le tangata I le tino. Ai la vea ialo na nganga le na oti mua mua. Amen. Ai toi fa tu mai le tangata fo mele tala tu spa ia o le mele ma ofai o le mele ofoi ile au wala na fai le atua matua ile iloa ele ti Apollo le plana le atua le na fai ile iloa ele ti Apollo amen fo mele le maana tu la fo ina ai ka ngi fika pe sa fai se mu le atua ma ki Apollo ka ngole ku mu mai le ma we va ike maka ngile mu ngile le mu ka longa mu fo le fai pia Kama ngai ke va ai eles ke me ka ke ia fo ai ke ia fasi me asa kingi ia. Ai wa ke ki Apollo la fo ai ko le kuanga ma sau Elia, sau ia ai fo ia Elsaia, sau Mose au pelo feka o mai uma ka ngaka ia nga ka ngole ku fo ai mai fasioki fo ai me vanga fasioki ka ngolo male tu fo ai no male mo na lo pele fasioki fo. Ai ke ia ka ngoi o le tua kope mele tua le fasinga o ma ki Apollo sa wa kingi o le ola fa va wa fa mai matua ile ma fo fo tangata ile ese awala to moa o le ma fo fo na ti Apollo mate moni there's no way matua le ai ese awala ma fa ina to la ve il tangata ai fa mai o le mele ma fa ile tangata e ma fa ile tua o le mele ese awala e fa ile tua we vai matau ti o le tua. Amen. Ai ese la le man na yo fa ola tanga na fai ele tua. Ele isau Yesu ave fua oi. Man tu fo ele na ofa ele ti Apollo le fa ola tanga. Mo oi. Le na ave lunga fa so songa. Fo mai. Tau lava no e fo mai. Amen. That's a really easy way out. Amen.
Amen. E wha inoa la e mo meo wha masinonga fo lele. It's a settlement. Kama fo lele ngalu wako mai o ke o le tio la lea. Le la whai le tio. Wha ngō fie mo oi. Ngalo wifo mai a wako umaloa ka ngaka ia malo uma avatu mai a te oi. Tau lava na e ifo mai a te. Amen. Ai o le Yesu le te au ngai. Io e yeilo na tu mamoi. Fo mai o yo le mamoi o yo le tamai mamoi. E fo mai o yo le leona. A o ngari liu Yesu o sau ma fa o ko sau ngala Yesu. E sau o yo le leona e le ku wai la sesi. Ka ngaka umai e fia kamaleanga laulangi. O le asona na ona feta lai lava Yesu. Fo mai o le pelu o na fofonga. Amen. Mela le nau te whai atu I le anganga le to tonu ia te oe. Le anganga na le nau al tātou prokalami. Le nau mai le atua ia whaola ina. Ia talai. Aua nei tau nona e loilo mafau. Ai ia e talia Yesu e a vea maa li ma whaola. Ia toe whanau I la Yesu ia aifo. Yani ko temo. Fo mai e ao ina toe whanau lo wanganga. E ao na e toe whanau. It's a must. Every Christian, it doesn't matter po le lotu te lotu ai, po le a fo ko nga loku ke loku ai, ai a fai te le talia ina, ele o maua e o Yesu, la fautuanga. Adu ese. Wanga ke le ola, ele ola Yesu. Sa o le kala le sko inga nga. Sko inga nga kala ngo mo le si o na le tuanga nga ko angar ko inga elu pai postati. Alu pai postati fa longo le upu le ta u el fa ola ina. Sa lo fai le o nga le akua. Vai. Ka ikala o ka pai lo ka fia whanga fo winga. Mai la o ka pai lo ka fia whanga fo winga. Fai lo fa la unga le tua. Ai ku e kalesia fo mai ke lo. O ke lo a o ngo woki. E lua me o ke ngau ai. O ke ngau I lo langi. O ko e ngau le langi. A o le au nei le tua. Fai me le loku. Fai ai ino wa malama le fia o pa ia le tua. Fa ko ai lo sko inga. O ye le karia inga Yesu. A o le ngeye. E fai mea, ngā ruenga mai mea, e whamatara tus pa ia. E le o ngā ruenga ina nei mita se tasi. Amen. O ngā ruenga o lo taui lea. Amen. E ke sao la ina wa sao lo wanganga, ono Yesu, amen, ai ei la lo taui. Awang e laku e fe e runga langi, fo i le so kau. Ele leilo o wakurunga langi o laua ia ni mea po oni mea lai mana o le tua wa fo lo no foanga le fa vau e te taulana e tolo ai o me na fa metala Yesu tolo ai o le langi amen me e te fo ai me fo na le na tato plokala me te lo taimi a e faisa nga ruenga fai me lo fa tua ai se ina ia o nei tauna ona avi a lai mo lo tau I le langi. Amen. Ai au te tango ave, ma I mau umarangi kaimi. Ai o kako akurunga langi fa mai, e te rei whaia fa tua, nga e whaia wa inga kangaka, nga e whaia mele nei, ele I mite oele a. Ele I mite oele criteria te tau ona tau ia I oele atua. Susunu la I o ngā ruenga mo uma, ma I mau ngā ruenga. Ma I mau lau wheka lang fo hai. Amen. Pa a whaina e whaia mai lau wha tua, pe e te whaia fo I le suafo Yesu mea umalawa. Man, o lau tauina I le langi, tauina na o le mea tuito sirin taua. Ia toi whanau lo wanganga. Amen. Le anganga la na le tano o tātou prokalami. Le tātou tatano hai. Amen. Ra whiawhira nei. O tātou mta upule na. No toma whaia vali mua le anganga I tutono o tangata. Ina ia wha mautu le mta upule na. Ia utou fina ngalo. O lai tali tonu e Yesu malana o onga, tali tonu e Petelu malana o onga, tali tonu e Paulo malana o onga, ai le tali tonu e nisio tali tonunga. O tangata ia le lako ke whaia, o ka ngaka lao e whai kau kuskusinga ka ngaka ia, o la tau fo ia whauinga ina. Pa hei, nana e vai mai, nana e tulutiloa onu na whiong pa ia le atua. There is a spirit in a man. Amen. O lo ia ile anganga I tonu o tangata. So, ia whamanuia le tua ia te oe, o isa whamanu si aule na mau I tonu ia te oe, wa e malama. You know, a whaia tele o malama. Hei, o au tele mana o se mea ai le malama. Ai a whai o ina whesili, o kei loa la le la ka koskofi, e kei wakari ilo whesili, wa o tele o whesili tali atua, amen. So, a whaia tele o malama. Mai au tau whesili, ai tuane lai tua tātou private message, fo ilele sau whesili, pe a whaia tele o malama. Amen. Ona ele ai se wing o le tala lelei, ai e te le malama. Ele ai fo I se ao ngā o le nenga ruenga tau whai atu, ai pongi sa ai oi, e te le o malama ai. O le whaanau nau ta ingo le tātou ploka lame, ia e malama le whiongo pa ia le atua, ia e maua manuia o le atua.
wa le upa tu spaia wa to tele ni so ila to pe lava no fai atu a e mana o manuia tu spaia tango e fai le awala le fa tu spaia au te fai ni sia awala amen to a tele la ni so o to o e no fai le awala le fa tu spaia man fa to le tele ni so tau tinonga ina au mai lungo le a le o e le taimi le lau tango e ese mo tau tinonga ia o ila to a fai fo e se so tau tinonga ala le tato Bible study po ise me o au ngā tato Bible study e te oe po o suia i lo ainga o la uru ngā li it would be nice tango e message mai e se vaenga o wha malusi au ai o le a fo ise so o tanga o le tato pulo kalame ia te oe ono le mea nei mo si le fil tato atu no e ngā o a malo computer o tona to te mai mo mai e leo ise tato so o tanga fo i lele so I really want to connect with you guys ia peo ka ikale ngai ngā oloka maka kwai la computer maka mele ngai pawanga ya auto le tom fai se mea ina ia mafai ona tatou fe so o tai pea fo ile ise tatou connection fo ilele because o tatou ale tino amen a fe o sanga tatou Bible study message mai pula fo sanga se swinga i lo wolanga be a really nice testimony fo ilele ia mo nei ma tatou pulo kalami ono lo ia se me o tu fa ta sia le temine me na ala ino o mana o mia auto testimony o le tatou Bible study po o au ngare nei Bible study o a fo ini tu e te wina i mangi ko e fa le leia ia e pe au le lei fo i la uma po amen fa manuia le tu ia te o sa mo fa fetai le nei fiafi mo le fa avano ino lo taimi e te a fer tatou pulo kalami ia e fo ile nganga mo lunga o na wa e mose malusi anga po se fasili anga fa le anga i lau sa valinga le nei fiafi a fa te le italia ina Yesu e a vea mali ma faaola i lo soifua le ala ufai le tatalo le faaola tanga le nei e te talia Yesu o le wala nai to e whanau e lo wanganga talia Yesu e a vea mali ma faaola ona whaanga solo e leo nisi me ala ue talia Yesu amen le ala ufai le talo le faaola tanga te mana o te whaata ita i mai upu le talo nei le tua le mātou ta mā o whaalongo i la upu na e whetalai foi e te le tulia i lātou o e o atu i ate oe. O i lātou uma fo e vala au atu i lo suafa. E la vea ia i lātou. Na e whetalai o mātou tantoni o mātou loto. E o mai ila mi o tonu. Ta utino i o mātou ngutu. E o mai ai le hola. Ta mā o te tali tonu i lo loto i le nei i tū la. O Yesu Keriso. O ia o le alo. O le atua soifua. Na e toi whaatu i tu, na e whaatu mai o ia mai na ye uoti. O te tari tonu i lo loto, o lo o soifua o ia. Ma o te avea ai o ia, e avea mo o wali i mo whaola, i le neia fiafi. E whaola i na ai lo wanganga. O tari tonu fo i ta mā, se e wha mā ngalo ia te au i o wangasala uma, i se sema leanga o le tua nai. I e wha mā ngalo mai lo tangata, i avea le neia fiafi. O se amatanga fo i lo nei ola. Fa fo i le vi inga i la ua fio. Ono le suafa o Yesu Keriso wa ole mavala aua tuai nei. Fa afitai wa o faola ina. Ono le suafa o Yesu. Amene ma amene. A faina e faia le tatalo le nai le fa atuatua. O na ua fa nau lo wanganga. Amen. O na ua faola ina lo wanganga. Ia, fa manuia le atua sa moa. Ia te oto umalava. Ia peo no fayatu. O leo tatou pulo kalame le nei, le afiafi le nei, le na tala noa lava, e wha mautu, e iai le anganga e au o na toi wha whanau fawina i tutonu, le anganga na le mafu tatou pulo kalame. E se wa, manuia, wa, a vea le upu nei afiafi se wha malu si au ia te oi. Amen. Ia wha foi pervi inga i le atua. E mea wa ia whaia, i le malosi, ia le ngata fo i lea. Ia o le upu a le atua sa wha pea o na awa o ina i tātou ne ia fiafi ia ma vea foi ma wha malo si au ia oe mau ma le tātou sa valinga tātou pulo kalame le pōle astofi le tātou pulo kalame ia pia no whai atu tu e wha malo si hei le share ma le like lea kango share ma like le oi tango share tātou pulo kalame i dungo lau page a vea se wha malo ianga i se mi se tātou awa o ngā pete tango foi e tag ia se tangata po sau wo, sau ainga, fai fui pole alava ni tūlanga i mawhai ono o toele upole atua i seisi, fai ma wha malo si. Au, wha manu ia tele le atua ia te o tausa moa, ia wha fo i pervi inga i le atua, tu mau le wha tau waa i le tangata,
fo i le vi inga i le tua. Ta maa wha awhetai, wha manuia i lo nuu, wha manuia ati i mātou umalava o ina wha alongolongo i lau upu. Ia wha apio na tupu maola. Lau upu tama ia malama lama lau whanau awa whano o mātou tangata. Ono le le ai o se malama lama wha fo i le vi inga i la o fio. Ono le swafa o Yesu Keriso o ole mavala awa tuai nei. Amene ma mene. E o tātou prokalame nā nei a fiafi. Tā moa tātou toi whei loa i le astofi. Mo le temi nei, Kevin Uruiva le nei. Lofa tele mo oe. Wha soifua ia.